Man, uyu munsi turi kuwa kangahe? Wa gatandatu. Wa gatandatu. Tariki zingahe? Yaba ari tariki 28. Umunsi mukuru w'abasilamu sha. Yashoboka kabisa. Numvishije she n'umuryango we babiganiraho. Yaba ari kwa Shesidiki. Nzara nari mfite iminsi 3. Nabwo ndibungura imwe n'amazi sha. Ndayikira uyu munsi. Umva shange yaje ari y'icyumweru. Narariraga indazi gusa nawe nibyo. Narara munsi ya 3. Aha, igisubizo cyabonetse. Karibu cyane. Yego sheshe. Yego, karibu cyane kabisa. Tabyani. Icara munga. Temuko. Ujanga cyo uri guhita. Ndaje bantume kwami nawe kuri muri kombo muri N'aba speed sar umuvumba ugenda gake. Narinje kuvumba karayi, birayi. naje no gusabiriza. Ukora iki? Ukora iki? Gusabiriza. Kutari seriye. Ngenza gusabiriza se. Bona ntari seriye njya. Pirawu barayisabiriza cyangwa barayihabwa. Narinje guhabwa nuko nari nibeshye. Narinje kuvuga. Vuga ko naje no gusabiriza nabyo nta n'ikibazo kuko se ndagusubiza. Uko mubona ko mbona igigu ufite amata mufite gatajyamo umupunga wo kwa shehe kuko ugirira kuri kungira agashari nje kwivumbira. Wowe ndabona uri bumara kuko nambaye n'ishati. Masha yo ndi kukanda na umenya ko mfite akadagata. Urazureki. Unakambwa se abarekaho. Egera yo wowe. Man. Umva wandi bavandimwe baje. Sioma, urusengero kwakira abantu bose. Kwakira abantu bose. Iyo waje waba Muslimu. Muryoherwe. Bismillah. Muryoherwe. Amen. Muryoherwe. Basi mwihanga ibyo birashimye. Abatabonye ibiryo mwihangane. Badateka ibirayi. Hati ibirayi kugira ngo nabo batabashe kubona ibyo baje kurya. None shehe. Ko bambwiye ko muri Raidi barya pirawu gusa. Bakarya umuceri gusa. Ibirayi bije muti cyangwa mwarahinduye umwaka n'ibirayi. Mbo y'ibiryo bivuze biba ngombwa kugateka ibibonetse bagateka n'ikire ngo baziguha muri Raidi upfa kuba wabonye ibiryo ki. Tuzashabateka ibihari.
mada wateka ibirayi ariko nawe manzi urye weho wanarara nta kibazo sibyo ndare koko naje muri gahunda njye mfite ibyo ndakora nijoro sasa arya bagutumiye icara bagutekera ibirayi urye birabu yabaye nkeya aba nibo twe twatumiye twabonye undi mushitsi nyine wari mushasha sibyo wihangana sibyo bateke sibyo ngongo banyire sibyo wo urarara sibyo harya sha ikibutse harya weho uri umusiramu wahe Ndwaha ngaha tu muri quartier hirya kuri antenne. Usengera kuye musigiti. Bitewe n'inzara mfite ntabwo ndi kuyibuka. Ese uri umusiramu cyangwa uri umukirisitu? Ntabwo ndi umukirisitu, ntabwo ndi umwisilamu. None umusiramu yibagirwa gusenga ko tuzi ko abasiramu dusenga 5 ku munsi. Nyine je nari nsanzwe ndi umwisilamu. Iki byabaye ntaje kuba nakwicara gakeya bitewe n'ibibazo n'iki byinshi cyane. Mbona iki cyaba kiza ari ukwicara. None se ko wibutse kuza kurya umuceri utibukaga aho usengeraga ni kubera iki? Umuceri nari byo byanzanye usibye kuza kuziriza umunsi wa Raidi. Gute gwankika nari ndi umwisilamu bisanzwe. Je nari ndi umwisilamu kandi uyu munsi ndabizi haba ikirori. Gute nakibagirwa? Aha. Harya izina ryawe bakwita nde? Zina? Yego, izina ryawe nibyo mvuga we. Byo mu bakristo se be baranyise nkivuga uko navukiye mu bakristo cyanyigera mu bisilamu. Iryo bakwise mu idini mu basiramu. Umusiramu, si wavuze ngo uri umusiramu? Narindiwe pe. Yego, none se nimba narindiwe ubu naguriwe nyine. Undi wari ku munsi sinawuhemukiye. Yego, none izina bakwise ni irihe? Nimba wari uriwe. Che, akwihangana. Baranyise izina rirerire ku buryo kino mu rugo bari naniwe kurifata. Hano abizi mu Kisilamu habamo amazina maremare gasumba n'imisozi. Ahubwo habamwe amazina magufi gusumba wowe kuyavuga maremare. Yaba ari maremare kuri mwe mwize ariko burya twe twari turaba kuyavuga. Aha, tubyihore nibagutekera ibirayi nubwo wowe wabuze ipura yawe sibyo ariko barakuzanira yuzuye y'ibirayi. Mwihangane iba wica urindiye wanarara bati wanarara abasiramu ni beza sibyo subizi se Tegereza koko ndibuze no kurara barambye muri rayi kindi barya none abanekera ibirayi Yore Oh, no. abasirimu noneho ni imvu